thlir tu te chi baile vek ule ole khwang choi thlani somni pathum thotan ni ani a Hamas ho beina wangin Israel sipai thi anom bil le a Israel thinrim na meipui al bil sau mai ni zan lama ama ain sain Hamas tombuk aphin dare Israel thuthar lian tak omshi loma se borak dang lamero athleng mek zela an sipai an thile ta kawangin Israel chuan warzokin Gaza a Hamas munma an be Gaza hung pona Hamas in Israel sipai te an be nuwa Israel sipai athia mi pathum an hliam pathiani khan Hamas in Gaza ramri fence thanglam kisufim chimlam bula Hamas lamin be pui anon thlaka hemi nu hian Israel sipai pakhat athia midang pathum an hliam bok he be pui thlak na hi sipai ten Israel mi bo ruang an zon mek laia thleng ani Israel Defense Force in an soidan chuan Hamas lam hian anti-tank guided missile mangin Israel tank le engineering vehicles chu anon kapa heminu hian Israel sipai te chuan firfiak tomna te an ka chunzom ngala firfiak pol Hamas chuan poi khoina thleng hi anti ani thu an soi Israel sipai thi hi anua capital Tamir Barak kumsom pokumi Nir Eliahu khwani asoi ani a IDF chuan combat engineering kora thokti an soi nimin lamatang khan Gaza strip thlang lambiala Israel sipai ten thlona mangin beipui an thlak na salhe a hei hi Hamas firfiak thuneina ti chhia tumna Israeli ground offensive nei tura ain tin to lai ni in an sipai te him zoka Gaza a an lu theina tura an malak na pakhat ni in an soi pathiani khan Gaza a Palestinian firfiak ten Israel khopuile chimlam bul naya khopui shanga rocket an kapluta hei wangyan kumsom rukvel mi pakhat chu chimlam khopui netivota rocketin na takin aliam ani Damagen David Adom Ambulance Service chuan mipa hi bom siperin aliam ni in an soya adin munachalo hleti asoya Berseba a Soroka Hospitala en Kolmek ani Israel Sarkar ayo pakhat chuan thuchwa aron siama pathiani thleng khan Gaza firfiak polte chuan October ni sari tanga Israel rama rocket anon kalu hi sang sari zali chuang an ni to ti an soya Hamas in Israel laka be pui thlak na rap thlak tak an ne tang khan Israela mi sang khat zali chuang an thi ve to bok atam jok chu civil mi te chu an che na inai mo music festival a emo tha anni a Hamas lam hian mi zani vel an la sheng meka heian boruak alati althale a an mi mante an chwa du bik thaklo an chen chung chu Hamas ho hi Israel hian natakin abezel theloti an chiang ani Sarkar press office chin chia danin ton thlengin Iron Dome hian heng rocket sang khat za chuang chu alo dang to a zanga somnga chu Hamas ho hian an kap swala zali chuang chu Israela dairekin atla a rocket tamjok chu ka thlak na ngai kher lovin munruak munzau taka atla a rocket local na tur hi achui track theya mi puita na chiat na thleng lo tur le la omlo na muna atlak don chuan an kap thlakher lo ni zan lama Israel sipai ti chuan Gaza a indo thlo na manga be pui an thlak na a Hamas member tam takin an thi phale to ti an soya hengzinga hian Israela rocket ka chhuana enkol tu Hamas rocket array deputy commander po atel ve bok pathiani masa khan Israel sipai ti hian Egypt Gaza le Israel inkara Kerem Salom area bula Egypt ram riposa tengshel an kapala hethil thleng chungchanga hian ngaidam an dilani chomdol na lam Gaza a chomdol na lak lu na chu kalpui chunzom ani Biden ale Netanyahu in biak na ra chua kalzela Israel point Gaza a chomdol na lak lu aremti nuwa lu pui anita a mase Israel chimlama chau lu pui Israel chuan aremti a
Hamas ho nian athleng turani lo ti chu Israel tinga idana ni Egypt ramri atang chawin he chomdol na hi kalpui ani a Israel lamatang chuan engma peklu alani lo mi shen te chwa ani ma chuan Israel atanga andon tui eitur generator atana fuel te thon lo antum lo bur ani Egypt state run media te point pathiani khan Gaza rama chomdol na truck som pasari alu to ti antar lang boka hi internationalin Gazan civil mi puite hena mishing puina thon lo ti puntumin ma alak mek akal zel na ani ma se United Nations chuan truck engma engzat ma alalut lo ti an soive thunga international media ti chuan Egypt atangin Palestine in Haifa truck engamusat lut an mu thu antar langa fuel po an petel ni in an soya Israel chuan he thu hi anial thung US in anor na sat wangin Israel chuan October ni saria be puithak ani nuwa supply zongzong ati top nuwa Egypt kaltlangin Gaza a eitur damdoi tuile damdoi manrua te lu tir arem tito ani Israel chuan Gaza ami manzongzong te chua anni ma chuan en koifa yan fuel engma lu aphal don loti voitam tak alo soito ani inrin ni khan chanpuina phur truck somni te chu Gaza a anlu phalsak anni a hi karmasa khan US President Joe Biden an Israel solidarity visit ane na inrem na asiam wangani distribution hi UN Humanitarian Agency OCHA tia shiat chuan a encall ani Pathiani Khan UN Agency for Palestinian Refugees thupuang tu Julieta Toma chuan tun theng hian convoy omloti in chanpuina dangpek bel anni thu asoi Associated Press journalist chuan fuel truck pasari Gaza lampan an mu thu an soya ma se Toma le IDF te chuan heng truck te hian Gaza lam crossing a fuel da khom chu anram thuk zoka an lalut ni in an soya Egypt atangin fuel alut lauti an soi heti la hian Israel sipai te chuan Israel chim lama Palestinian firfiak te ron lut zingami an la omring ni in an soibok inrini tlai khan Hamas Nakba Commando Force member pakhat chu Israel atanga Gaza Stripa kirle atum lain Israel sipai te chuan an lo manta a Israel rama karni chuang zet an bi ruk nuwa Hamas sipai te chuan a chaw hle ni in an soye Nakba unit hian October ni saria Israel lambe puithak na hi an kai shuai ani IDF chuan pathiani jing khan Gaza ramri hung na bula indona thlo na manga be pui an thlak na nukba member pani an thatti an soya sipai te chuan he be pui thlak na hian Hamas firfiak dangte po an thi ti an soi IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari chuan pathiani press conference a nukba member tha chu thilpoi mo berani thua soya firfiak po senior member tinen aning company ati zankhat chung le pathiani jing khan fighter jet te chuan stripa Hamas mun tam tak an kap ni in IDF chuan asoi target anti chua zinga hian Hamas thil nei multi-story building tunnel shaft ral thuam da na mun command center firfiak polin indona munata na anman mosle ral thuam siam na mun te atil ni in IDF chuan atarlang tun naya be pui thlak na hian Hamas in sniper position atana aman nia soi building sang tak tak tele anti-tank guided missile position atana anman nia soi te chu be ani stripa kan be ne hi kan ti top lo ti in Hagari chuan asoya zankhat chunga be pui thlak na a Hamas member tam tak an thi ti asoi bok IDF chuan senior commander tha hi Mohammed Khutmas ti in asoya Gaza Strip lay hola changa rocket ka chuana mo phurtu ani thole Hamas rocket array how to deputy ani thu asoi London le Berlin lam hoi lokang Hamas hovin Israel mi zani chuang an laman tlat mai si a he hian tuna boina chomnung mek tu hi ani meka
an mi man te chwa turin Israel tho pui ramachangin mi puiten pun khom na an nei chowele tamek bok London le Berlin a mi pui tam tak an pung khoma Israel mi tang te chwa an phuta Hamas an dem zia anaw chwa pui bok Pathian ni khan Berlin London le mundanga mi sang tam tak an pung khoma tunhaya Germany le London le ramchen khata juda te dodalna man lai juda swat na le juda huat na ne na engkai noi ni theyangai juda huat na thilti juda biakin beina athleng le a Hitler ron chor chwa na Germany a chuan an chancellor Olaf Scholz chuan juda huat na swat na rong kai hian Germany a mun achang to lo hetiang hi athleng to turani lo ti in andem zia thu asoye heti lai hian Paris le khopui danga po Palestinian thop tu mi sang tam takin Gaza ami puite be na ti toble chomdol na pek an phut ve bok Berlin khopui Brandenburg gate ma apung khom chen kha chuan Israel flag an lek sup supa October ni saria Hamas in rong taka Israel mi pui an be laya mi zani chuang an man thalak le poster tikingin mitang te chwa hi an phut ani Germany President Frank Walter Steinmeier chuan mi pui pung khom te hena tunlai hian juda te chu hlau thong takin an nung le ta hi kantuar thei to lo ti in Germany President Frank Walter Steinmeier chuan mi pui pung khom te hena asoya mi pui sing ni vel pung khom angin an chuta juda mi beina le juda institution te beina piang hi Germany tan chuan mol phona ani attack pakhat zel hian mol phona le thinrim na min thlenani ati hemi ma hian German Chancellor Olaf Scholz chuan khochak lam khopui di shuwa synagogue thar ahunga Israel boina chwa tran nuwa juda te dodal na na satak alo pun chaudan chu a thinrim thlak le ti asoye Berlina juda te chena building engemo sata kongkhar le banga Star of David lem anziaka miswal te hian karmasa khan Berlina synagogue chu Molotov cocktail mangin anbe heta hian Germany rama khoya po juda huat na angkha thar thok an rem di to lo ati Israel indona azwal zela darkar somni pali chungin mi zani somruk paruk an thito a Israel in Gaza a building a be lain Palestinian mi somthum an thia darkar somni pali chungin mi zani somruk paruk an thi Palestinian media ti chuan Gaza a Israel in chen na in aka wangin Palestinian mi somthum vel an thi ni in an soi he building hi Jabalia refugee camp ni in Al Suhada area ani a report chuan Israel be pui thak wang hian building basement a ka chim ani a che vela in engamozat ati chebok heti la hian Gaza a health ministry chuan he enclave a hian darkar somni pali kalta chung khan Palestinian mi zani somruk paruk an thi ti asoya heng zinga hian no pangza som pasari antel ani heti la hian Israel le Hamas indona hi Middle East mun zawzoka kangkain buaina zawzok a ring chuak theidon ti lauthona omlain Israel sipai te chuan tho tan ni jing khan Lebanona Hezbollah sel pani an kap chia a anti-tank missile rocket Israel lamron pan an kap chebok ni in an puang Hezbollah chuan an fighter zinga pakhat chu tha ani thu an soya a chip chiar zokero chuan an soilo Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hezbollah hi indona alu chuan Lebanon indo voini na thlendon ti asoya he pol hian an nuna anti swalian ber ani don ti asoibok Chenom ram Surya chuan Pathiani khan Israel missile te hian Damascus le Aleppo International Airport te akapa heng airport pani te hian service an pechuak thei shi lo Israel be na wang hian thlona tum le thlok chuak thei anilawa na thok pani an thi ni in Surya state media te chuan an tarlang ole Gaza chung chau hinilo Israelina an op West Bank lama po
Hamas firfiak engamuzat anomti hi Israel intelligence lamte chuan an shia a hei wang hian West Bank chu Israel sipaiten andap thuta Hamas firfiak an rek chuak nuala tin Muslim biakin basementa leinuai tanel lu na siam ani an ringa hei hi Israel lam chuan an lu chil in ka na thlenga firfiak pani ka lum an ni le bok Ramallah bula IDF le hellam in ka na firfiak pani an thi West Bank ka Ramallah bula jela zone refugee camp pa IDF sipaitinen hellam aning ka pa IDF sipaite hi raltlan camp chunga lutin mi som panga an mana anzinga atam zok chu Hamas mi le sate anni Ramallah Ministry of Health chuan Palestinian mi pali dangin liam na tak antuar ni in atarlanga Yov Zitun le Einaf Halabi te anni West Bank hi Gaza ai chuan alet engamozatin alian zoka tuna kan mu ang hi ani West Bank hi independent peta se Israel tan hi chuan thilpoi tak nakin zela athleng nge yang Gaza kilometer somli le ka thui le zawa po hetiang khophian Palestinian hel chaktak an piang theya West Bank po hi Gaza ayanasa Israel do tur anni a map a kan mu ang hian olsam takin Israel chu andang pinga an Mediterranean tuipui shula hian Israel chu an holbung theidona Israel tan ahim lo le don ni in an ngai heiwang hian helchet na engemo hlekle ami le sati be na hi alwar tak tak main Israel hian athung ru zat zata helpolian taka an than puitlin ma a beng dai na Israelin akal pui hi an ladam khochwa zel theina chan pakhat choni Hezbollah firfiak somni pasari Israelin ada thata Hezbollah chuan an pol atangin member chanbel an neile to ti an puanga Abbas Ali al-Sukia chu jihadi duty alhen chwa lain tha ani a firfiak pol te hian an member tha ani dan hi chipchar takin an soilang lawa ma se he hi Lebanon chimlama Israel Defense Force beipui thlak na a athi ni in an soya indo pui achwa tiratang khan Hezbollah chuan an pola tangin mi somni pasari an thito ti an puang Hezbollah le Israel in kar buaina alian zela kan soito ang khan Hamas aipua turhlel umzok tur anni US chuan Israel chu Gaza ground invasion ti khotlai turin afui White House chuan Hamasin an miman te chwa chungchanga in biak na nei na tur hun tamzok an nei theinan Israel chu Gaza a leilam be puithak atum hun son turin angen US in ground operation kalpui atum ti khotlai tura angen chanjinga hian Iran thlop tu militia ten American target telaka be puithak tura in buat saina an kalpui wang ani boka ma se US chuan Gaza Stripa Israel sepailu chu ala thlop ring ti asoi reporta alandanin Gaza atanga US khwale tui Judith le Natalie Ranan te chwa ani wangin US administration chuan Israel chu leilama be puithakna ti khotlai turin na sazokin anora tang tamzok chwa hun ngak turin angen bok ole Israel le Hamas indona hian ngonglian zok anei mek zela Khawvel sarkar ten antran lam anti chiang chhota mek zel boka Israel indo chungchanga Khawvel sarkar ain sing samek zela Hezbollah hian lian zokin chet antum ni in an soya Israel Lebanon war voi ni na kai chuak thei animek bokani an mahun tur hi achiang lo tak zeta Khawvel in herdan tidang lam dawrh thei indona chu tona hian akal chho meka chanchin thar a ringa thuthar ber isha zel theina tan he channel hi longai chang ze langche khati zong kha tun chumata na kan han ti chwa thei te chuni e